Građani su se i dalje javljali nakon naše emitovane rubrike o tome da se postavljaju neki čudni uređaji na vrhu zgrade i da zbog toga njihovi telefoni ne rade, imaju smetnje u prijemu uopšte slike na televizoru. I šta smo mi uradili? Mi smo zamolili ljude koji vrše ta merenja, jer su bili zabrinuti iz Konsinga, da dođu i izvrše ta merenja da vide da li su ona štetna. Ljudi su bili uznemireni. Kažu, ne mogu da razgovaraju mobilnim telefonom, imaju smetnje, kažem vam, na slici. Pored toga i direktni telefoni, znači fiksni telefoni ne rade. I zato sam ja u studio danas pozvala gospodina Zdenka Lekana, elektroinženjera po struci telekomunikacija, a inače je predsjednik Konsing grupe, znači firme koja jedina, još pored dve, je li tako? Kroz četiri ima ovlašćenja da izvrši ta merenja. Od koga ste dobili ta odobrenja? Ovlašćenja smo dobili od ministarstva, nostrifikovani smo na bazi poznavanja problematike, testova i opreme s kojom raspolažemo. I šta ste našli kad ste otišli da izmerite to? Na nekoliko tih objekata, ne samo zbog toga što je nova oprema montirana, postoji i stara oprema koja nije u granicama koje su dozvoljene i to zajedno stvara nove smetnje. Ali činjenica su ljudi bili uznemireni zato što dolaskom četvrtog operatera koji ima opremu koja je malo većeg dimenzija i ljude to sad plaši. Ljudima nije objašnjeno da je to drugi tip komunikacija i da ta oprema takva mora da bude. Gospodine Lekan, dođu ljudi, ponude novac u kućni savet i kažu mi ćemo vam plaćati, obično da bude neka vrlo pristojna suma za kućni savet, mogu da okreće, mogu da poprave lift i tako dalje. I tom prilikom oni počnu i kažu radi testiranja da stavljujete uređaj. Šta moraju ti ljudi iz kućnog saveta da vide da bi dozvolili postavljanje takvih uređaja? Mora da vide dozvolu koju RATEL izdaje za postavljanje opreme na tu tačku. Znači, ti koji to rade protiv propisa. Protiv propisa. Znači, ni na testiranje ne mogu da se postave uređaji. Mora da ima isto dozvolu RATEL-a da testiraju. Da testiraju. Tako je. Zašto su se pojavile ovakve smetnje koje su uznemirile ljude? Pa, oprema četvrtog operatera bi trebala da prođe kroz još neke testove, ali tu treba da pitate ostale institucije koje se bave time, RATEL i ostale, da li su oni to prošli. Jer imamo slučajeva da su nama ljudi žalili, da imaju smetnje na televizoru i to dolazi baš od tih uređaja. Baš od tih uređaja. Znači, građanin kada ima takvu situaciju i takvu ponudu, šta je njegov korak? Gde on ide? Ide kod vas da izmerite? Ne, on ide, mora se žali instituciji koja je izdala dozvolu, a to je RATEL, i mi dobijemo nalog ili od RATEL-a ili od nekog drugoga da to merenje izvršimo. Naravno, mogu i građani doći kod nas, ali to merenje košta. Mi ne radimo to džabe. Onda mora da plate. Vidite, kada ste vi dobili taj poziv da idete to da merite, od koga ste dobili? Dobili smo poziv od RATEL-a. Od RATEL-a? Da. I šta ste tada našli? Setite se. Na ovoj zgradi? Znači, ali tu nije samo kriva ta oprema novog operatera i da ne bi se svela priča danas na to. Činjenica da i stari operateri ne prolaze proceduru koja je propisana po zakonu, da svake godine ili, ne znam, periodično, kako je propisano, provere kvalitet opreme koju instalira. Naravno, tu danas imate i druge operatere, kao što je taksi službe, kao što su male radiostanice, koji isto tako stvaraju smetnje na zgradama. Da li je zračenje to štetno? Toga se ljudi plaše. I znate šta kažu? Da su više ugroženi oni koji se nalaze bliže tim uređajima, a da oni koji su, na primjer, u parteru tih visokih zgrada su manje ugroženi. Dobro, ljudi su malo neobučeni. Činjenica je da postoje propisi i po tim propisima se mora tačno postaviti bazna stanica. Da li je to mobilna telefonija ili je to neka druga, u skladu sa zakonom. Znači, postoji proračun, postoje merenja i to se mora prvo uraditi, a onda se bira položaj bazne stanice u skladu da niko od onih ljudi koji su tu negdje u blizini ne bude u zoni zračenja koje nije dozvoljeno. A kad se govori o tome da li je prvi sprat, drugi ili peti, to nema nikakve veze. Ja bi uvek volao da budem ispod bazne stanice nego naspram bazne stanice. Kako? Čekajte, kako? Pa budem ispod antena nego naspram. A da ne budete naspram, je li tako? Te antene najmanje zrače na dole. Na dole. A najviše u? U liniji, pa normalno. Prema tome ljudi misle ako mu staviš na krov da je sad propašće, on je najbolje zaštićen. Kad mu staviš antenu na drugu zgranu preko puta, može više da mu smeta.
Ja sam to mnogima pričao za zadnjih 15 godina. Ja sam bio na sastancima, ne znam, možda 100 i više puta. Da vam kažem, metropole evropske su pokrivene takvim uređajima. Primjera radi Beč, ima dva puta je manje od Beograda, ima 2 puta više baznih stanica. A da li su tamo propisi strožiji? Propisi u Evropi su čak manje strogi u odnosu na naše propise, jer zakonom o neionizujućim zračenjima koji je izašao prošle godine, naša država je propisala strožije zahteve nego što je to u Evropi. A se ne poštuju? Mora se poštuju. Kako ćete ih naterati da poštuju? Pa ne može niko da postavi nigde opremu. Ponovite mi to još jedan puta. Ako nema dozvolu RATEL-a za postavljanje radio stanice, to je tako se zove. Znači, nijedan operator to ne bi smio da uradi. Ako to neko uradi protivzakonito, postoji način kako se to kažnjava. Znate što sam se ja sama dogovorila? Ja sam se sama dogovorila da od jeseni krenemo u obuku ljudi i da oni budu spremni da tačno znaju šta da traže kada dobiju takvu ponudu. Da se slažete sa mnom? Jako dobro da konačno se razbije ta fama da mobilna telefonija je štetna i tako dalje. Ja se bavim tim poslom 20 godina. Nigde nisam. Radili smo u 8 zemalja u svetu. Nigde nismo našli da je bilo ko ikada se razboleo zato što je bio predanih bazna stanica mobilnih telefonija negdje u blizini. Mnogo vam hvala.